Hayang modok. Orang sholat. Salat bae jing. Astagfirullahaladzim, Rik. Kunaon dia? Hai sholat mumpung keur hirup. Kamana kitu sholatna? Ke Arab. Wih, jauh amat. Ya kamu sholat lah. Oh. Hai, sholat mau dia. Kayak bayar lah. Astagfirullahaladzim. Sholat tingke-tingke. Ulap amal aing kana sholat. Ngantuk deui. Ulah lah, 5 menit bayar. Saya duitan. Oke, baiklah. Aduh, aing. Hah? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gelakor. Kemana numpang naik? Tadi belah. Aska. Oi, kemana sih Aska? Aingnya kemana nya? Lumpangan gak di lumut dulu. Kemana teh asa peci aing? Orang sama tadi dipake. Kok anu ke peci sayu? Cit, ulin. Hayang aing, dia nagete sholat. Di mana teh ya eta peci aing? Ka bawah henteu nya tadi. Sayunya kuda deh. Aing kemana teh ya eta nya? Teka harti hati peci lempangan. Oi mah, bisa yuk. Cek eta peci aing. Peci dia gitu ya. Oh, Dia peci di pijunan. sanu bicaran peci cing. Iya buktinya dinaing. Atuh pugu nyogen tuh aing. Nah kuda yuk peci. Lain gede pecina. Ulu dia nabelotik. Ya, dek ada mah. Buka dia. Mau
Anduk dipakai. Pakai naon? Pakai wadah berkat. Asal bae sakmat. Buka dieu. Tuh. Aing. Dia peci lulumpangan bae doang asbak. Kangen aing. Biasana ge tilok ka jauh na hulu aing bae. Aing maneangan. Astagfirullahaladzim. Rayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heh, salah tadi empat. Waduh, emang sholat tohon. Ih, salah. Gagal. Ih, salah. Lagi itu. Action. Ih, itu jelas salah banget. Nu iya tah. Nu iya. Ulang deh. Kesalahan juga. Sekali deh. Kipai. Kikan. Itu salah eta aja mau. Action. Ulang deh. Ngadahan berkat. Pakai ngadawahan berkat. Pakai ngadawan. Pakai ngawadahan. Pakai ngadawahan. Pakai ngawadahan. Ragak sakman ih. Pakai ngawadahan. Ngawadahan. Ngadawahan. Ngawadahan. Ngadawahan. Yang Denis ngawadahan gitu. Ngawadahan. Oh, ngawadahan. Ngadawahan. Woi. Pakai wadah berkat gitu. Pakai wadah berkat. Oh, gitu belah.